Znate, kad radim ove snimke, nekada se pitam je li ima potrebe uopšte da pokrivam ranju, jer svi znaju. Lupom za tesnu kožu sam imao takav osjećaj. Pa ovdje ne znaju svi film, ali svi Gnev toliko znaju da mnogi misle da je ovo zaseban film, a ne deo nečeg većeg. Tadija, koji je pun besa, saopštava čitavom komšiluku kako će slomiti Spahiju. Kako govno? Što metam vaš popodnevni odmor? Jebi ga! Već 3 dana ne pijem bensedine i mnogo sam lud zbog toga! Spahija ga kinjio kada je on bio manji, ali je otišao u zatvor. Za to vreme Tadija, koga su zvali Biberče, je trenirao i gutao hemiju, brate. Realno nije Biberče više od steroida, mu je samo ona stvar Biberče, verovatno. U teretani Tadija se priprema i priča o važnosti mase. Znači plazma, znači jaje, znači krompir, znači šnicla. Znači prvo masa, jer masa je mama. Dok drugi posetioci više gledaju da budu izdefinisani i ide scena sa Bruce Lee'em, ajde moram to da ubacim. Kinez, jajem, indijanac, nek ide nek šerce bre, igrački torbice, nek prode patiki za 3 evrića. Šta se ljutiš? Alo, zemljače bre, pa gdje ti je masa bre, pičko jedna izdefinisana bre, prevaro jedna kineska, to je on bre, prevara bre.